اف حتى 2023 مها ششان هبونا هيزين ايراني لسوريا بون بلي ام بردوام كنت مشوانين هيجا هبونا ايراني لسوريا كاركريا و مصطفى النعيمي لكولينر لكوربندا عربي جبو شروفكرنا سياستين ايراني ج هاتايل قلمنا سلافوت بريز نعيمي بريز نعيمي هبونا ايراني لسوريا مطر سياوي جبو خلقي سوريا هون شاواد بينن و باندورا فيكي لسر سوريا چيا؟ تحياتي لك أستاذ جمال، تحياتي للسادة المشاهدين الكرام. سلاف شترا برز جمال سلاف جتما شفاني كردستان 24 وكون دزانن بروجه ايران گلکی مترسیدار جبو سوریه جواکا سوریه وی پروژه جهر قبول ناکه براستیش برکو پروژه ایران نه اجدس پیکا شورشا سوریه سال 2011 دست پیکا او اف 40 سال پروژه ایرانی لسوریه بردوام براستی اوجی دچارچوبه هفکاریا استراتژیک د نافبر رژیم سوریه و ایران ده هر وها گلک ریکافتن د نافبر واند هب وکو پیشخستنا جکان پیشخستنا کاری سربازی و نهاجی و دزان پی ملیشیات ایرانی لناوا سوریه گلکی برفراه بویا هولن ایران د این داویه براستی عرب سیستی برویچون لی صدام سرکه او جبرکو اسرائیل بردوام بنگه و بارگهن ملیشیات ایرانی ناوا سوریه بمباران دکه براستی نها ام دکارم بیشن هبونا ایران لسوریه هدی زیده دبا براستی لی هفدم جی اسرائیل و پیمانی اف دولتی و تایبت امریکا بردوام وام بنگه بمباران دکه بیشن ام دکارم بیشن او بنگهن ایرانی او کنها لسر خاک سوریه هنا گلک چکن گران جی گلکی چکن گران لویده هنا جگدارین افغانی گلک جگدارین بیانی کو سر ایرانی ون لویده هنا براستی نها وکوند زانن اسماعیل قاانی سردان خویا داوید نها لشامه بو از دکارم بیجم نزدیکی شامه بارگاه که او مترسیدار ترین بنگاه ایرانی لسوریه لویده جبرکو او بنگاه گلکی مترسیدار موشکین بالستی له هنه گلک چکین گران هر وها با اوای کی راست سرپرشتیا راهینانا جگداران دکا و جگدارین سر برژیما سوریه برز النعیمی Armanca Seradana Kahani di demek ya vusada di ve demede bu Suriye çibu. الهدف الرئيسي بالنسبة أرمانجا سركيا سردانا إسماعيل قاآني لنافا سوريا أو جيوكو نامين بشجريه جبو سركفتنا بروجه إيراني نافا خاكا سوريا لناف شيء بقشتيجي جوان ميليشيات كولويدا آمادنا وكو حزب الله اللبناني كو بأوايكي أكتيف لرجلات فراتب تايبت لبو كمال ميادين لويدا حتى ديرا سوريج لويدا نا اسماعيل قاآني سر برشتيا راستيا وميليشياتان دكا لنافا خاكا سوريا وكو ام دبينن بردوام كو سردان ميداني ين اسماعيل قاآني وهامو سركردين فيلقا قدسيا سوبايا بازارين ايراني وكو دزانن لباشور سوريا جي ام بحث بكن بارزگاها قنيطرا كل سرسينور اسرائيلية درعا حتى بارزگاها قندواري دمشق جي هروا جولان جي ام دبينن بي لويدا لفو تفقارا ميليشيات ايراني لويدا قالك زيدنا ايران قالك تركيز لسر ويدا فريد كباشور سوريا جبركو ايران لويدا فشار الاسرائيلي دكت بجا واي هبونا من الفيدا هيا وك وندزانن او جبرتش جبو حتاكو مثلا درون ايران ددا اوكرانيا برسا
برسا ركفتنا اتومي ايران دخوازه بالانسه كدوي كده رابقرم حتى كو دسكفتان بدس بخه هيبت ركفتنا اتومي ده واري ابوري ده جبراستي ايران بردوام دخوازه بكه براوا سوريا جي وكم تزانه او دفر دسي روسيا ده بريزل نعيم انها مشاركه قالك بالكيش يعني انها جبو بيش روجا سوريا حبونا ايراني مترسيه كل سروريا سوريا أعتقد أن أخطر تلك المشاريع ازوي بوريد ما ترسيدارترين بروجي لسر لنافا سوريا جبركو براستي بلافونا كيا سربازيا زيدل يا ايراني لنافا سوريا هيا ريكافتن استراتيجيك دنا برا نهر هردو اليان هيا نها هنا كوملجهن نشتجيبوني ين ايراني لدردور شامي هاتنا اواكرن وكنت زانن قالك مزار جهن مزاري جهن شيعانا للشامي هنا قالك دستكفت ايراني قالك دستكفت لسوريا بدست خستيا براستي الحلبي امانه ورن سر حلبي نها ايران بالخو همو داي سر حلب كتيه دستي ويدا بقشتي تافيكو حلب باجاركي سنانشينا او شيعالي قالك كيمن لي ايران لفيدا هزا خو زيدك قالوا ود بيشروج ده هجر رژیم سوریه کد و چاوا سرداری لگل وان هزین ایرانی بکرن او شینای ناس کرن و کند زانن اف هزانا و ببینن لسوریه ببینن بيشروج ده و مترسیه کمزن لسر سوریه چیب کو کو چاوا نهال لبنانی چاوا هيا او ميليشيات سرب ايراني و بو نبترسي لسر لبناني والسوريا جي افيك هبباز دويجم كو بروجيا شيعي بروجيا ايراني لنافا سوريا براستي گلکی مترسی داره رژیم سوریه جی هسانکاری گلک جبو سرکفتنا وی پروژه ایرانی کریه نها ناوندن روشنبیری ین ایرانی لناوا حلب دمشق لهمو باشارن سوریه چه بونه دوی براستی جواکا ناف دولتی وی پروژه بداوی بکن كك مصطفى وكي تدرس نشان كري يعني غير بروسيكا اشتيه بروسيكا بقو حستنا دست حلاتي لسوريا دست بيبكا قالوا ايران بحبونا خد قريب بي كوسبك لبيش اشتيا جواتي بروسيكا ديمقراسي بقو حستنا دست حلاتي لسوريا أعتقد البنية اسبي وباوري دما كاربشم ايران براستي دولتك راستيقين لنا ايراني نينا براستي تاني او باسكن ولا اينا لنا ايراني همو بريارن وي علي خامنائي وما از كارم بشم اف بروجه براستي بهساني نايش ناف برن نها در باسي ناوا جواكا سوريا بويا او جي دريا هلمتن نرم نها لويدا مذهب فارسي لناوا سوريا تبلاف كرن دريا نافندن چانتي هر اسكارم بيشم اوه شركي نتويه دناف برا فرس وعربات ببر راستي فرس خوازن عربا لويدا فريش ناف ببن اف دفر اف جواك ببن جواك كفارسي وكون دزانن بي براستي اوه ارمان جاي جي ارمانجن مترسي داره اف بروژه که مترسی داره سدما سرکه او کو سدما سرکه او حق رژیم سوریه هسانکاری اند که بتایبت فرقه چاران یا ارتش سوریه کنها آلیکاریا و میلیشیاتا نوا خاک سوریه دکه کارن تروریستی کریارن توان الرژیم رواتیه دکن هم بهفکاریا ایران لناوا سوریه دخوازه با اوایی که برفره دستی خودین سروی دوری سپاسیاتتكم بريز مصطفى النعيمي جي حاتاي لقلبه